ya kiburi na honge cia kuhunjia thayu. Rugongo rwa bururi kwĩyũrĩre iria iriithagia Mahiu nimanjitie mubango wa gukinyira mbeu njithi uretwo morans, aria mahuthigaka kuiya Mahiu handu ha mubango wao hau kabere na kwaria na kanju ya athuri. Ofitha kuma kwĩ ministry ya ugitĩri niwe oĩkaine ta Jacob na Rengo nĩonetie kandi ya athuri marutithanie wĩra na macibũ kuhoya rutha kwĩgie ũhoro wa Wuici wa ng'ombe oro ũndũ ũmwe na mahiũ mao, na ĩkwaragia ũũ hingo ya mũcemanio wa macibũ na kanju ya athuri kuma kũrĩa mwena wa Isiolo, Samburu, Marsabit, Laikipia, Meru oro ũndũ ũmwe na mwena wa Isiolo. Resolutions tumefanya tutaandika vizuri kwa kikao hii ambayo ilikuwa ni kongamano ya jamii ambaye hapa na pale been affected. Breadwinners have been killed in the process. Close to 390 deaths in the process. Close to 207 injuries emanating out of this cattle rustling. And we feel like if there is no affirmative action is being taken, and this will continue to affect the entire development where the conservancies are playing critical role. Mambo ya wizi. Kuna wizi na kuna mila. Nina kabila yetu, kabila ya jirani yetu wanachukua wizi kama mila. Sababu tribu ya Lekeshili wakioa sisi Lekero tunaingia. Tunafuata hiyo nyayo. Haya, mawali inaingia, inafuata hiyo ni kama la. Lakini sasa lazima tuketairi tribu hii anaingia. Tribu hii inaingia. Ni kama wanafanya interview ya mitihani, hiyo ndio shule yetu sasa. Hiyo ya vijana ya kisasa. Ninauliza swali